kumslo inavi ahunaki bungu agizani salo ketani kini no mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni ahunaki Kithe Rakani Zololo New Delhi Television Limited Sutsa Kithe no pikiuno Rakani Zololo Spain Gaku no Kugo Spain Gaku Kukau King Philip VI ngo Kukaliu Queen Letizia eno Spain Gaku Prime Minister Pedro Sanchez ngo Valencia region lo atosha kiuno Valencia region ngo kami azu flagship ko huju kelono timi tomo na panong show amloke mo kiulono anbak tomo vetku vese ipi panong no pana Spain ga khu region kamila azu flagship kiula avec sa shol veke ko hujine na ukimo timi tomo na panong show panong loke mo kiulono anbak tomo vetku vese kiugongno panong na region tipako achipiulono hujum lavai ipi Tilena security forces wushmi ono Spain ga ku Prime Minister Pedro Sanchez ngo Valencia region lo atosha kyu pama su shopen kyu gongno tawla sawai ipi panong shom loke mo kyu tim te pakono Spain ga ku kau King Philip VI ngo Spain ga ku kaliu Queen Letizia gila anbak tomo vepku vetsi ipi ena tie agents friends presi Sutsa Kithe no kulhawai ipi ahuna ki kuthu tupulani tsalolo the Indian Express Sutsa Kithe no pikyuno India ka kulimi Bollywood film kamila actress JKP mi Lucky Shakyu Fatima Sanak Shaikh na pikiuno ni akho kasu Lucky epilepsy kasu kalve ki gongno ni imachani eno ni akoto ko poge ikil jemo vai ipi doctor mi kono evila flashlight pe tha chekyu holo ngokilo ipi azai chwai ipi India ka kulimi actress JKP mi Fatima Sanak Shaikh ye Bollywood film dangal ipi keulo actress Lucky Shani ipi ahunaki kuthu takani tsololo ABP Sutsa Kithe no pikiuno Iran ga ku yipikana pana ga ku totimi kumtsu villa azaz kiuno totimi kumtsuna alhoku thu muslim chini baka pingo hijab pino panong pikumtsu kuzuma sai ipi khatavena aiza hipo peitha chikiuye adok shwashivai ipi Iran ga ku yipikana aiza hipako akumtoshi totimi kumtsu show peitha chiki wongno Iran ga khulimi lakhina liphyam ni kumse khalevena underwear likhi puvena Islamic Azad University ki piki phivila main road la aiza hipako lachle ki ulongno ili cheki uye Iran ga khu police mi qona ahuna khikini tupulani chalolono li kalvekimu police mi qona kipu ala li kha thavekila phumla vai ipi Iran ga khu police mi qona itik tolomo li ki de pomo veki wongno timi tomo na amlokamo vai ipi tigongna Iran ga ko Amnesty International kono Iran ga ko yipika show igona panong lokamo vai ena igona akipimi panong svai ipi tigongna panong na akum toshi lachle vai ipi itagi Amnesty International kono pikiuno liye police ni kono kalve kiuye shiptha vagnani ipi ahuna khi bidi asazani salolo Asian News International Sutsa Kithe no pikiuno Katani kini no mukubdimpe United States ga ko presidential election kikishe auna khi pungu agizani tsololono kisheni shani ipi itagi Asian News International Sutsa Kithe no pikiuno USA ga ko states dollar states ni lo tini kana che ko ye Donald Trump na lo mi ko likhi ke ipi ena United States ga ko states lo pungu dollar state akichuna Donald Trump safwa ke ko pajani ipi Ikimo akigishe kuchoye ahunaki pungo tsalolono hutuna pe ipi Donald Trump na United States ga ko presidential election kigishe hipolo pano toklu shivenani pi puluki ugongno rakani tsalolo Georgia state election rally ko pushkiulo Donald Trump na aloki vilawna ilhawe ipi ahunaki bidi asazani tsalolo Al Jazeera Sutsa Kithe no pikiuno Israel ga ko wishmi kono ovekiu Ayeghiqha mukubidi dola Gaza Strip yegula Palestine mi timi shigikth alkango bomna vekepithivai ipi eno timi akhena lopungso izavai ipi itagi Gaza Strip yege health ministry mkono pikiuno Palestine Hamas terrorist galmi kono khetani kini namukuk thumpe relaxni tupulani salolono ishiktolo agusha kiulo Israel ga khu gushmi kono Palestine mi alkango bomna vekepithivi koye akikihila khetani lobidikth akhegthuna lochni bidi shivai ipi ena agushi hipolo Palestine mi akhu ka have ke koye akikihila laklakhi katani kinino foso lakhi shivai ipi agushi hipolo Palestine Hamas terrorist galmi kono
Israel ga khumi ajeli to molona pithive ke ko ye aki ki hila ketani lakhi akhe kinina shigetoku shivai ipi itagi Al Jazeera sasa ki teno pikiuno Lebanon ga khu Hezbollah galami kongo Israel ga khu na agusha ki hipolo Israel ga khu gushimi kona Lebanon ga khu Hezbollah galami kongo Lebanon ga khu civil mi alkango bomna vekepitive ke ko ye aki ki hila ketani kini akhe ta chena photo kutsni shivai eno timi ketani chigthu akhe bidino kini izavai ipi itagi Israel ga khu gushimi kono ahuna khi bidi asazani chalolono Gaza Strip yege ahu bet lahia pugelo aki kini sho bombet ku vesikilo timitsini vekepitive no timi kutomo izavai ipi eno tie Reuters sa ki theno klhavai ipi ahuna khi bidi asazani chalolo Al Jazeera sa ki theno pikiuno Israel ga khu gushimi kono Palestinian West Bank territory yegelo a kamilona Palestine mi timi chikini putholno angkalona kalvai ipi eno tie Palestinian Prisoners Society puna akhalo kalhavai ipi kitagi asa ki tino pikiuno Israel ga khu gushimi puna Hebron phugingo Nablus phugi Bethlehem phugi Ramallah phugi eno Kalia phugilo ketani kini nam kuktumpe glakhisni tupulani salolono ishiktolo Palestine mi angkalana kalve ke koye akiki hilo timi ketani chekhakhino akhesgo showshivai ipi eno tie Palestinian News Agency Wafa report sasaki teno klavai ipi itagi Wafa News Agency report sasaki teno pikiuno Israel ga khu gushimi kona Bethlehem phuge ahu Bet Umar town lo Palestine mi media activist mi lakhi Muhammad Awad ngo Palestine mi kataw Muhammad Basem Muhammad Sa Atia ampe chigibdi shakiu pamage kalvai ipi ahuna khi bidi asuzani chalolo the Indian Express sasaki teno pikiuno India ga khu Uttarakhand state Almora phugi phivila asazani chalolo inakhe aitache minute lhobidi pungu kehla bas lakhi timi lhobidi kini khapu chekelono bas sa chekiu tipona control shimla vena bas tipo alagi khu fit akhe bidino hlotoku kini tolo ilokwe ipi tilena timi shigitsu akhu kahavena timi kutomo izavai ipi Uttarakhand state la chief minister Shakyu Pushkar Singh Dhamina no pikiuno timi kunako aghu kahave keno akibola kila lak bididi eno izave ke ko kibola kila lak lakhi khi sni pi kha thawai ipi bas tipo na accident shive ki tipo ye Ramnagar phugi phi kdau uche kelono accident shive ki ke ipi eno a tipo ye Ramnagar phugilono kilometer shige pungu khalo ipi itagi asa giti no pikiuno bas accident shive ki tipo ye timi chlu khapu che ki gongno driver no control shimla vena alagi khu ilokwe ki shaganani ipi ahuna khi bidi asazani chalolo Reuters sa ki tino pikiuno Israel ga khu gushmi qona Gaza Strip yege bet lahia town la itage gothu akini ushi bombe svetse kiulo Palestine mi timi chege vekapitivai ipi ena tie medical team qona Reuters sa ki tino shupevai ipi ahuna khi pungu asazani chalolo Reuters sa ki tino pikiuno Germany ga khu foreign minister Shakyu Annalena Baerbock asazani chalolono Ukraine ga khu capital Kyiv hu khujoi ipi ena tilena lina Ukraine ga khu president Volodymyr Zelensky sas akupsa shilwei ipi Germany ga khu foreign minister Shakyu Annalena Baerbock Ukraine ga khu president Volodymyr no Ukraine ga khu no Russia ga khu sas agusha kyu hipolo New Germany ga khu capital Berlin phugi yipikano no Ukraine ga khu tamona kufunani ipi auna khi bidi asazani chalolo the Jerusalem Post sa ki tino pikiuno Israel ga khu gushmi qona asazani chalolo no pikiuno ningo Israel ga khu gushmi qona Lebanon ga khu apel Hezbollah galami qona ngoche kiu alakhilo bombe subetse kiulo Hezbollah galami qodolo top commander lakhi Abu Ali Rida vekipitivai ipi itagi Israeli Defense Forces gushmi qona pikiuno ningo Israel gushmi qona Lebanon ga khu apel ngoche kiu alakhilo ovekiu chalolo Hezbollah galami qona bombe subetse kiulo agithiu Abu Ali Rida hiponas pasak peve chona vesuvets kiuke ipi ahuna khi bidi asazani chalolo BBC News World Sasaki teno pikiuno ketani kini no mukubidimpe United States ga ko presidential election kikishe asazani chalolo na hutuvai ipi eno United States ga ko mitimi million votes ni pungu no votes vai ipi issue sa kithe hipado nongkam chishkimthi